Di kau fa makala kurunga I fai aku se ingosi ika sis. Ole ata so wali. Se fai aku ngai fa silanga ka ua kere fa silanga nei mo tatou au kilani. Ngare fa ka fa silanga. Ona o fa moe nei. Ole ngalo ne isa lika ka lepo fa talo fa fa moe nei lo tupu ba so nei. Ma ta ua le no fo sila fia ilanga e ni si mamalo le tatou tunu. Ngai au kilangi mla kako ai ngole fast au kilangi. E te le lava tu le fono o ngā waila wai ki o mga ele skala. Ia au le nei la aso. Ngā o singa wha sisila ngā ku mor kako a inga. Ina ia manino le lele tu langa o tatou wha moe moe las ko ngā. Wha sisila ngā mole a inga o le fast. Ia i au kilani nei. Ia ero koe pose lilo le vai aso ngei whai ero kako wha moe moe. Ia nei e fasili mai. Ia po fe fai ai. O kako e tres po fe le me fai ai. Ia. Ole la wak. So, pe ya le asi le ode lo ka fa sitina. Pe ka pusa mo. Ka si ko su ya. Le anga se le. On sa ima ya, on sa ima. Ko vai la o ko yen bere ma wo le sau ka kope. Ka kope ak ngi me. On sa ima. Ko markat awang I. Fa marurua kuwa. Ia o le mele ma o le mangava mai sau kau kope aku whaingo kako. E tāua tele nei whasisilanga nei mo mako I au kilangi ia mo tātou wha moe moe las ko ngai. Ia ele lei lava le tātou tā pena. Ia ina ia. Ia. Whasisilanga. Whasisilanga mo le ainga. O le fast I au kilani New Zealand. Ia ele o toi pose lilo o le whali tātou wha moe moe le vai aso nei. Ona e to tele le mamalo o se o tātou ainga. Ia kako rofo au kilani o se mata whale pito sili na to tele. Mamaru rua koe. Ia a whapetele I lava atu tātou whono le aso sa. Ia ona I whasisilanga tāua nei mo tātou o le aso to ana I nei. Koe whafonga le mai ngau awaku nunga le address. Koe whafonga mai. O le aso to na I nei o le hawhai ere kako wha moe moe o le pōsiva. Ia ma le celebration o le birthday wa ato I le 5 tausanga. Ia o le haingo le whaatua tua I le atua sa mo watasi. Ua matua po wa ato I fo le 5 tausanga. Ia o le pepe ia fasta. Tama o fast. Ia po le teini fo yo fast. Ia. O kako wha moe moe. E a mata le se furu le tai au. Ue whafonga le leima ia. O le lau lava ia ma le to o tele o le komiti. Ia e a fio aku leo po le iwa po le varu. A o le se furu. E a mata le tatou wha moe moe. Ia o kako venue, ia ile to tau whailo atu, o I Mount Roscoe, Iwa Whatasi, Dominion Road, Mount Roscoe. O le ngō le venue, o le kako Manhattan Function Center, ia ngā walaku le address e kia whio makala koe au, e iwa e ngai mana o mia whailo aku. Sui lango malava po sui le stala. Sui le stala mo le ai ngō le fast i au kilangi, e tolu vai ngai vai kako mea atu. E ke afio aku ma vaku lau plate e koru vaenga ia manino lau whafonga fidi mai oe me ainge pe whapeke I lava aku fongo e koru vaenga iu fidi ai o na le tā pena e le tatou komiti e kako pua ia o lai whae kako komiki le kele o kuka mar kako ofisa o tatou nei o sui le stala ia e ke afio aku la ma vaku lau plate e koru vaenga o le mea mua o le moa kuka sau moa o le fai po le drumstick puro pe falai pe fasosi I le fa pe fula ma kwa fa ya kile ko nga plate I la folele o le fifilinga mo nga o le me fa ngofie ya o longa lua a ba ku sa fa arifu pule o po le fai po le taro po le kabu po le manioka e la ku sa fa arifu e ko option o le si option non ko o pi supo e va fa ngofie sa pi supo fo le a wo ke ma fo ke la ko ai fu o le ngi be fa ya fu Kau kuule mionga malo fu monoli. Kau kuule mionga ka ko mbanga aku captain se fu manuia va fu.
ia ka ko nga ele le ke roi esele ka ko ke nga lu fa kasi o ka ko ainga ia vai de ki nga inga ka ko lau lau ulo sa pasui o la o le kali o pua fai pua ya fi o le o ya ke ro a ia po ke la ku sa ngi si fua mo wa ya nga ya o ia o ke ai ke ke la kula mo sa ngi si fua mo pe fa ngi o just se do ke la kuma o ka ko me nga fai so if you are watching o se au kilani o se sui le stala ya fi o kuma lau kolu option sa vai mo ma pi supo ia ma va ku se laisa pi awa kera kuma se laisa ki o ba ai me so muri tau fa ka ngaka makuang fai ka ko me ia nga ke ro me fai ke la la kuma nga laisa sorry ia nga fa manga kus ka ko ai ngo ka laula ia tulanga na ka penga ai amaka le valu tsa ya malo sin mai tsa i malo vai sola fa tsalo fa tu se fo kone malo tsen ya tua so fo manuia ia o le fin morka ko waso red o le red le t-shirt mo o to ia na fa siri merka ko nginga ke fa ka ko mi kia fu kai la so na fa ka wori mi kia fu ia ke la kula le male t-shirt le o le polo t-shirt ke la fa ka lo ofu e lima sputa la mo waso ko nga size lua XL fa so la kurunga ia na te lo fa pele ia fa so ofu mumu kanga nga e fio ku ma ba ku le poster ba ku se poster ai manga ke la ko ba ku la ka lo fai pule e le va o ia le va nga ka ko kidangi o le makua i mestu al mea ka kule la fai ai mana tua mai o le po siva ma le birthday ai awane ngalo ku se di ma fe la kanga abo fu ki sa vari aku fu ya le ke la ngalo la ku e se fai nga ai de ka ku me le fai la ku masau seling ya mana tua fu yo le fai ya siva sa mo nga yo ka ku lima spul kasi ku malo ko vai ya o ka ku siva sa mo fa nga ku sa seling yo ka laula ai le ka masani sio tato tulu i ke wanga lok se simea o ka ko nginga fa tau o mal tato ninga o fu mumbula le o ko nginga ki dange mumu fast ya ku se la lo ki dange ya la ngo o le ko o fo sini ya nga mo to inga medi o la le medi mai ko nginga ia on restara fa ka o mal ka ko ruru fi video me nga ko ia marpua so ai o se ki ka ko o te o ma wala i mangua ya te re lo ingi wanga wai de pare ya I don't think ya de ka o ma ya ye de nga fu nga me mo me wa so le i ka mama ki nga ma ko mo sunga fa fe nga ia o kilani o ka ku fa mo nga o la solusu va do la sonai nga wai lungal e tres fio aku makala aku a ba ku to ina malo matua amata sfulu ia fa so le ka ku fa mo se pa ile tu la to la fiafi fa ta fo ile pule ia kan ko kampangi malosi ia le tui sa mau ia le fionga ya sa mo maki ia mal fa tua ya lis ia mo le fu so ani mo ta to le ai ngol fast pa silanga longa lua o le a faia o le a faia tau sala ale fast Sydney a inga so ani li tatu va inga fa fai sorry ese le o Sydney ila solus ful valo le stona inei la solus ful valo yuni lo afi lo lima o le taimi makal ko fa moi ila spul tasi tau de ono le fiafi Campbelltown Civic Hall iwa tasi Queen Street Campbelltown New South Wales mo nisi fa mtalanga sini fa so ta ile ku fikalainga ya sul ape fikalainga fo ye fale anga ta fono ya sul ape niko o fa tasi fa fitu tasi ono fa tasi iwa ia pot fai lau tusi fo ia imeleta aluni o fa o fitu iwa lua valu lima no lua ia ngawai lunga ma lori singi sori ia o ngei mea umaka ko ke fai ia mo Samoa ai nge ke wa misi aku e lima ta la le ufale ka ko sui le skala uma ia au kilani ele furi sa ko e furi ia ma ia fu fina ngalo fa dia fu el ka ko ainga ma ia u ko sa lima ka la so e lima ta la per person ka ko fa mo le sko nga ele furi ia o fiole la langi nga mo se me furi at least la lima ka la ia ne ka mo fa ilo aku fa mana tu atu la nga sa ile pongo fa ko ia ki o mai al fongo i au tasi uma le ka ko ainga lima ta la tangata e te ufale ai ia manga ia awangi ngalo sa lima ka la ke fiok mo oe ia o sini la le ma ia fok sorry ko amangi fai nga umanga fi fa mo a pay view ia tulanga lava le o le celebration o le kakalanga o le mata fale pay view
ia arto soani fo ile la fa solo ka ko road show ia la fo isi sila mai ka ko ro fa ka ko paki ku le ka ko ro ku al va pensingi ka mingi mai amer fa mo ya kala skeke last week on Friday ia o mea umai ka ko ke fa ia o nai sele ia so soani la ngale la fa solo ka ko road show wa fa malo fa kai tupu fo mai e o so tata wa inga ia ele ko ka se dua e masangi ar kupu ye yanga nga fa kupu masangi fo kamari yanga nga fa kamari ia o kulanga nga ka fa mo le la fa le maftanga sinio la ko siwa la stona ine ia fa so ta inu mera nga mga posta kulanga nga fa mga ko kwa delicious and tasty Samoan supper o se wa nga dia o fast le Western Australia o Perth ia la fa ko supper pre-order nga boy dungan umela o chop suey o lamb ribs o le beef sausage o le potato salad ia mea umanga wa iai la so lima you like so not next week nga wa ngu mela fa so ta iai le ofisa yo sa iringa se ringi bangi mo ka ku fa mo sa bo ma lo li Western Australia ia ma le tatu fa mo ile sa to na nei e fa le fa mo fa le sko nga ngi o le fa mana tu le lima tau sanga o le fa tu le tu sa mo o tasi o le fast party 5th birthday celebration melepone maftanga melepone ia e ko ka fai fo ka singi maka fale malosi melepone a inga o le aso le stona ia sulu balu uni o le taimi a maka ko fa mo se fulu ta yao se pa ia le ono le fiafi ia ko no fuanga po le venue Dandenong e fakasa hall le ma se fulu Queen Street Davidson ia mo nisi fam talanga fa so ta ile fionga ya polota i vau Teo Anthony Sofe ia po le fiong fo ia maiava i le telefoni o fa lua balu lua lima tasi tolu ia po fa ila tusi fo ia fa ofo eli le nei fo fai pisinisi tala vo mata ata tino la titi vai mo ia le fiong fa ila kusi ia le so fo ia fa ofo ile o fa o tasi fitu lua ono valuono e va ele fa le ka fa mo ia ku vasongi ma fa mo fo ila ka ko ainga i Victoria Victoria, where are you Victoria? Yeah, o le asto na i fo o le a fai fo le birthday celebration o le lima tausanga o le fast ia ma fai fo ko fundraising yo ko si Samoa mo Samoa lava ia o le a fai tu fa mo se fulu lima for next week Brunswick Victoria a host by Victoria a inga Samoa ia o le mata fale le alvainga le ia Victoria a makal ko fa mo le sto na ila los full valo uni sulu tasi am se pa ia fo le lima le fiafi join us for a celebration of our unity, culture, food, music, and family. All proceed go towards community initiative. Tai fono, ia, kalenga ia a pulu solai, penny. Ofa o lima ono, lima, esale o maka. Ofa o lima, ono fa lima, balu lua tasi. Ia, pole fiong fo failau tusi, le fonga papa, tuyoti, o fa tasi ono palu lua ono tasi ia o le maftanga po le mata fale Victoria fast a inga i Melbourne malo ia o ka fa mo nga liva yaso bi ia le li fa kai fo i tupu mata mari o so ka ko ku ele fa ngo fia ka ko nga wenga lo fa nei atu ia fa kai fo o le pe ia sa o kete e ka ure anga la vai fa ma mikire wenga fa malu ko ia o ko ngoi ko fika me ngore wenga ia fa fero ka le lava ko usu ka ia ia le ka sa wa ka ko kal ngo wa ringi e le o se kusikala po me o le ka kal ngo fa ai ngo le ura ka kai to si ro nga ia un ka ko lo le ta tona ia nga wa dunga e u man ngi va ya so fa manga o nei fa mo I'm so looking forward to mako fa mo resko nga ko yo look forward aga ke arfo i o le awa toina ia tatu ainga ka ko fia malo to am sa mo fa talo fa tu lo fionga ka fa mo la sto nai ke roa ngi o kilang sometimes ke ma fa penga fungi ya Australia ma America o le kelo kai mi kau ke oi e sia lo la ngona ile fu ile lo ka ko sa mo le ka ko mai ni ya ku ai ka ko fa ka singi e sel manga yo languna mo fa me fia
fai mea fu le kau ke mafau sa mo ka ko das ko nga ka ko ka penga ye alo fangia le atu mo le atu ilo to so ifua ia ma se ola vai vai fa mo se ka ko ai nga ma lo ya o ko ia fa tai fo ma to komiti ia pon ma ko kai kai fongo ia le fionga ya se wa muli ia le mato te tupe kainga ya ke vanga ia ma le fionga le mako te no ma faila kusi le kainga ya ke vanga ia mal mato faila tuso le fionga ya polo tai vao le asi se tima courts ia mal mato sui faila tusi ia ole kalenga ya awala fionga ya awala ia mal komiti o mako ko kelen mako komiti ya la le la o mako ko suafa ai o lo si la fia le tua lo to nga patia ia malo ko lo ia fo ia ma se fo lango lango atu tupu ma tamali o se tato tunu e le fa ngo fia la ko nga ruenga ia ma lo long sa ole aka ko nga ko fa fonga le la nga la ka maling fa yang po ala ko inga fa mera kala la ko inga po e va ve ere ke deska ko abo ngo fo ba fa we ole ko for la mar ko inga la nga interview va son kengi la ko inga stui fa mai ole midionga la ko ese midionga fast o ulo ke ko fo mo fa pol me la ko inga ba ka nga ve vai fo ma ia fengi me ia wala ko fa fonga ia pile le ka e ka le mangingo ia pile wo ke ilo sa e wo ko po fa mai ia afa peor midionga le ko ke pisa mai e le yon midionga mako ala nga esel me ngak fa ngonga midionga le ko to ma fo le se ko fa no afa midionga le fsil me la kuskala polo ke kinga o polo ke ki mako ba ve fenga la ko inga pau ar mea ba ke ka usfa ngumela ko o habla lo que fa pea soli o le fa solo limba se furu fa longa fa longa le ke le rola po fenga ave wi pa longa ku fa fa se va fonga mai ba ka yo la ko fa me la ko ngan bidionga asaka o komiki fa ku malu ya ka ilo ko mamaru pe se singo fa longo mo o ke fa ku so de ai al me akong wa re mo pepe pupula pepe pupula le ala nga kangi fo yang ngeia nga fa ko wa e kele ko nga kangi fa di ya ri mongi ko fa from singo nge se ka ma ko ya di idi lo ke fa yaku ole le fa me asa via le ya tau sa via ole desperado or desperate wa mai ai rumba nga kufa kupe le ala ka ko kupe ke lo sa mo ko yo le ya fa alongo fa mkala nga mai ngai fongo ko fa fonga le ya fa mkala nga mai fongo ko yo le ole suparia ele fa nga do le pepe mo o to wi ale ko fia no ko yo le ya fa alongo fa mkala nga fongo ko replay fa mkala nga ole suparia fa mere fa nga mo pepe fo nga kalo nga paki ka nga ai umai fonga so ali nei fa manianga mo pepe fo pe a uma chui puipuia ia e masangi maki nga le fa ingo ku yo pepe o lona winga wa se maka nga kan fa alongo fa penga nga fa nga wal pepe ma waro le afetala ko fa fonga de o ko ngan ko fi o sa nga sa or kala nga sa mo pepe fo e afetala pe a uma chui puipuia e le fa pe afika la pe fa nga wa afika la pe mo kui ia o mor pepe e ile kai mi alo wa ku yo pepe lo pe o va marka usanga wale upulanga mbulu mai se furu lua masina ako ko fa fonga le ye mo o ko na lenga ma ko pakia e le fa nga lo pepe tu lo fa fonga le tu e le fa nga lo pepe mo se kupe no ko fa fonga le fa onga ai o ne ya feta la mo pepe fo pe a mai a tui puipuia o le pepe o isi pepe o kwa puipuia ma sange tina ma sange fo tama longo inga o kwa mo puipuia o le pepe o le mela so oi o le aka kope ma kuyo ka maki inga ia mo le mera o le aka kope ma kuyo ka maki inga ia mo le feka la ia ka kere upuleanga o se kau fa ase e le nyonga fa vai fa fonga la tu kero o ka ngaka ngo mawanga me lo so le amasolini ne o i Malaysia
o makamaka la masolinga lela o sa fa pe puyo ya va sa o le fa mai le se sul do ku fa mai se o sa lo ko play pe puyo sa o le ya so e le o fa pe nga fa mai ya fa nga ku sa fa upunga pe fo o le afa na mai ai maua pe a mai atu pui longo winga longo winga ya e fai sakale pe pere mo wala va ko i foi bala ko lo umma matu ya le sulima man ya va le mo me heta ko vai la ko ye sambo a o ke fa ko le paki ma le mele le kala ingi ma lo le tinawa le lo fa ku frida it's a ray a le paki ya kangaka kusa you know it's so sad to see how they manipulate ya mafo fa ngai ka kangaka ya le fa mai se sa sulima tu ya longo winga e ai fa ali fuar pepere mo wala fe kala ale pe se me fode nga kongi mai luma ya karo fai a fa pera le ke maka mai o ele singa le nga e ya na ona tu watu la lo ka ko kere fe nga fa pia si o ka umara le cha pipi ka ke ai nga uma ka fu ile fast ale ka wo le fa so ya fa so atu ya le la wo ke msalo ko ke lo si o le fa ko ke ngi o la fa pia la ku nga fa nga wo pe pe la ka la mar ku pe now no le wo mo fola ai pe pelo mai mo ka ka o fe isko inga o te ro fa ko inga ara ni pe pelo mai ka fa mai o poro keki ba man ko re fisi le tu sta la version keki o fisi de ko ma ka ma o poro keki nga ko ka ngo me kia le o poro keki nga 5 milionga o le cha pipi nga fa ya ai fa mai ai ese mo ke ka bo se ngumela ai nga ma ko ka wo mo me ko miki fa vai ai ka kere vai o ku fangi wit pai ro ka kere vai o ye ni ya di mo va o ka kere vai o fangi me u mai ka ke ni e re ku fangi la piere ku fangi mo fa fu mo o fera le ku fa polo ke la wo i no fa koi but gala ato longo winga e fa ya va re pepere mo wa ku kupi e o le karida ya musu ko inga yo ka ko uso mo ngai ka ko ai nga hecha pipi o le supa lenga fola mai ia longo winga e makuare ai se mea mo upu ia ka ke musu e fangi upu falanga ia mea ia ka upu ka la o mo ka ka la fongi upu la ku uso ora ma ku ko ora ma ku ko ka ai le fe pe lo la so ia la ka ko ku fa psigonga wow o mo ko se price ale it from singonga ngi I was really ele iso la ngunga e manga ya you know ele fu de fam singonga kwa ko masangi fam singonga ya ai okay masalo ila to ia nga ku fam singonga ngalela le ele ya limongi aba le ngo fa ko ngi e kele ko nga kangi e ile kangi wa ma wa shock wa e fa ali wa le mena le na tupu ngalela ala ka ko amaka me amakanga ina ia sa o le fa angi fo ka ko kalkalwanga ngi po ia ngo maka nga po o kere maka ngo fo ka male video ngo po fa nga luenga a sen mai fo langa ri mongi i lungol mo ko pi inga fola ka malo nga po lungol mo ko fa mai va ai le la fo inga ku sa le ngo fola lang fa inga ke si malo ia le ali tutite ku sa lo ingi so ko mai mo ye wala ya la ka ke mala ele un se fa msingo mo le ai ka ke do o le ku ya le ke ma le ku pe fola le ku ri mongi e fa fenga la ku ri mongi fa mai sa mo ya o pa wan me le fa ri mongi ma le ku le ke ma me o le ku fo ilaria e ma ko su e la ko chance e prove i desi piko ia o le mela na tupanga le la le ke manga ko ile yo la lo ka ko fai ka nga koe fai ali mongi ia ngau nga mafe kau ma sem lua feru ko lua feru kasi para ole koa pole ole ano le media e o mai kai mingai dai fa afiki leo ile mori mau kuskusia ali mongi le funga la kuni mongi ngalela nga go fola fa mai lai a fesiri o fea o yai mori mau ya we o statement ia nga fa awau la ko fam sionga toi fa awau mori mau a jone na ngalela i koe maka fo le footage fo ile la ia points for discussion pe
fa au tu yel tan noanga ia fa so ma ku fo la nga uma mai yang ngafi e sa ta au fi no waka o le sunga le malu malo ya Jordan wo fa yaku Jordan o kai misa wale he was ma ko issue ala nga kala ke iro nga ke ifo ile lo ia le tu le prosecutor le ke iro ia and everybody even kind of like everybody shocked you know mai o le kala sa wale nga fai ia fa makala lo le tala tamari o le leo le po le sunga le malo ua makua mausaria le loko Jordan malanga tin o le van le na mali watu up kusalo fa mai ala ko manga ko fo ka ko ka ko fo ikuo ele ka ko le ro po fe nga power me le video ka ko va ai ale la wo mai fa maongia nga fa ni mo dia nga ka ke fa alungo ko ile ave van ale ko le fo mai fa makala mai wa makua mau kingo wa upale wa makua mausaria le loko Jordan ia ole malako tin ole van le nga mali ku au male taimi beanga nga olonga fika hafi do le ma ko mo me keisi wo uma fai kau fai la ele ka diangi hi se e la ku se me fo we lo en fai nga la ko sungu ia o solo male ya va ku la yo Jordan ole mewa ku so rufa makala ole mewa la ko kali kongboy o nga fa mai ole akale sa mul mul tai fa mo ya kusalo fa mai a Jordan malanga tin wai fulanga tin wala ngala ko kali kongor ka avale lenga mari wai tu au o nga langa vi wo kule footage ya pole video fo de va kula mul mul le mai ku lo wa fa fonga le mul mul tai fa man ko ka maka le video dia le ven pa ele pinga bi bilo va kula ka mo ifo tai fa yo le melanga wo yo ye ino fa pupu awa wa mausadi ale loko Jordan ya malanga tin o ka avale le o nga fenga ko fa longo ai ia se vai de godi makau sanga o su e are wo ko mbai ngai me nga pinga ke i fa msinga nga fi inga wo mbai fa mbele ven le bo lo kala sisi saka kaula nga mbai fa sala mo le ku o su ele ven ele ma se su e nga ka fa longo ku ye ku so le lekio mo me information sa nga ri hi se ia o nga wo ila to ta to nungol ka mai de nga mudi ai e fa longo la na fa pe mai le chori na la vea ile fua ye ile futse tlenga ye nga la vea ile kasi o lima 1:05 in the morning la kala le fa makala ia nga fisiri ngi rore keisi na fisiri aku keisi ya kai minga idunga le video o le ma te va ya te le video o le kasi lima valu nga e play mai le ka mi dor ka vali kasi lima valu 158 ro ngoya ko ru mi ke kali ru ale sa le kala I fa pe mai chori o tu au na la ve le kasi o lima longo winga la ve kasi o lima le video le pu e mai o le kasi lima van e make sense la fa funga ia ka ilo ye bua ngai ko ke ro afika merkala le le nga vili fia o kamare ngo ya fia nga vili fia ideo le kasi ru van 1:28 am o kai mi ko ngale nga vili ye le ka nga vidia le e ka ye le mariu le so I think maila o Jordan 1:05 o kamare nga video le 1:28 le video le mai la ko o le 1:58 nga le mai le atu lo nga ka ifawa le fa ba nga me nga le ye wa le o ye fa mo nga o su nga averka avale there's no laser written statement mangi me ka u ia o lo fa mai le ven la ve le fa me le tu fa ko ke si na fa ya tu le lo nga fa ko ia ke frida well Jordan o le o ma fa me sa pangi o umana mori mau wa ye le tangata e judge be umar case le nei ofia le ma se kala ofia o ka nga vidia le lunga te miren ka mai lunga de 1:2 am o le maria ta ko ye le se kala o ko ka ma po confuse from kala ia nga na to fesida ko fore o keisi fair last statement ali mongi nga ko fai le lua o rua kasi ba le ko fai mai o nga se ko ngol fai la ngai o lua kasi fesida ko keisi na to fesida ko keisi o fair last statement ali mongi nga ko fai ile lua o rua kasi ai fai mai sai ko mal fai la
fa mai sai ko nguma nga ale se mea o ko manga ku mai le the whole case male makanga nga fa mai ala o ale ai ma se mea kusa o faila nga ave la ko le prosecutor leo o faila ya le ave i case buka ko masangi fengo fa msingonga o mea umanga ave leo ila ko fa masingo a min la ko prosecutor yo me foi a mai prosecutor ile kure e ka penga ila ko le foi la ko fa fo fesidi ko fa mai ngai umai ko kong ale la uma mori mau ele iva ailo ia le nga ku i mai ai la o fea le mori mau ri mongi fea le mori mau ri mongi makanga kai ngai mo a o yele bia le sa le ko kong ole record ale o sari lo ai faila ka ke vai me de pe ise ngam me penga ia ko fesidi nge fo le ke frina pe ai se awo fa pe ai ole mai le na o lo muri cha vale por ven po ni chocho mani ba ngole tino ulo wa fa fonga ulo fo ngai ma ku a se am o wa fa upunga ku so ro fesi ke si oi o la me wo ku fa mai o ka vale le o ngol mai le ku so ko va ya ko le mai le tu lo wa tsai fa le ku fa mai o ka vale le ngala be ai na la be ai tali ya tu au o ngo ni chocho po ni plat fo ia o ni stain a va ngol tino tu au la lo le ta vale a tali jori e sa o le sa ole karinga choren fai ai bare fa ku keisi olo no winga ka vale le ngo ko masal salo le mai le ka mulu ka vale ono ni chocho no blood stain ya fa ku lo ma choren e sa ole la u keisi fa ku lo ma keisi did you interview the dog did you ia fa ku e penga ngo fa interview le mai a wa le ma fa nga sa fa pe mai ya la ngalo wa o kalanga Jordan, did you interview the dog? Yeah, Elisa Kala. Official me mai fa makala te Elisa no kusa o me mai fa makala. Ele ai ma se no kusia ilalo, like fa pe mai ngor ka vale nga ma ko me yo fam singo, buka ko masangi fafu. Ka ilo ai sa mo. Ele ma fa nga ela ko ku o me nga lenga pos, manga ko nga ka wo ko le lidel kami. Ilo lo ya kasi le pelo le la fa. Ka o filo fai e mai video ngang ko player ya ku ilo ye fesiti fa feang ko ror kai video ya ma ko de pepa o le kanga video mo ai le o le 128 o ka manga ngo ya fia a le ke fa mai ngala e fika mai ka avali o le 102 105 ngala be ai le ngi fa mo nga fa makala nga a fa mai ma fu mai ngol mai le ka mu bu le fa ko lo keisi o lo ngo bingo ka mu bu le mai ka avali o ngi koko a fa me sa o le pesila ko keisi nga e interview wona mai tu loa ya le ma sekala o le sekala ai ngai me uma e le ma se me fa mo mo ya ai ma se me fa mo mo kasi o le wingo la kala e mala le le tunu e so se fa msingonga e no le hia sei e le fa nga ko kong o mori mau nga kusi pa wa nga o me e ma fa nga fa nga ko fa msingonga o le keisi e fa solo i fonga o mo fonga lenga ko vele makanga le angi no pu le angi mea uma nga va ku fa mo e nga bia se ya wa ye malo ko ngu fa pia e fa yo lo ma fo fa de ke le on bi long or media ai o lo ka ma fo le tu lang o le pawa le ma fa nga twist e ngisi ka ngaka e fa nga ya ka fa solo ku ila pe yang o sa fa e ko ngor fa masingo ya paso solo ale ole fa ko le se kala ko e fisidia ko lola i o ngai me uma fa makala mai ele ai ma se statement ali mongi when he was a suspect in 2001 ai nga olanga complaint statement nga fai ilu mamai bangkole ku sa fa solo ngi ba baka fa so le la o ya di mongi ku sa fa so nga o le mai fa makala ia o ko ya di mongi ele ni fa mo fa makala nga di mongi so di mongi ni san Sharei ia masion fa tua fo di modi masion na halo fo ya kali ia ma Florence nga bon mau ia la so akwala sa nga bon mau umara wa nga ia la masion fa tua masion nga kali mamori mau fa so ko pa wala kala le ala nga sao
fa mai le ala e se vai foi lenga ngo foi interview lenga sa wanga vai foi nga en mi tele ala ngale langa lo ku sambu fa mai le ala e le ala sambu lu ya le lu o lu atasi e na lu atu ya te ya yu lai le lu o lu atu a lenga saulo dunga le mo mau sambu o kiki asa so o mai interview a li mo no ke tele lo ya una tangata o tele lo ya una tangata o tele va ye a le ko ka ki mo ngale la so mangko me yo o information pe foi lang o fa longo le interview le fiunga ya rin ba ya vanga la so we don't have ka tele we ai ka mai pick fa apia ka mai pieces fa apia e ma fai langa pick up mai stu stala mangko le o recording la mai ma kusi mai yo kala langa fa di mo io fe lang ire ma sang ya sambu a ren foi mai pawale meo sambu ma ke fe ro lu o lu kasi ang ma fe lo ya yu lai di ile lu o lu cho boom a ren sa foi menga interview foi mai le kio a lu foi mai ia manga kuala a fe lu o lu ko o ke mi ko ngale foi me sambu nga ba ko fanga le nga ba ko fanga a be ya se vai ese se mai fo mai ri lo sambuel mai ri vai le kanga ka ya ba no tere vai le tangata ai alo lo fa mai nga ka mai kiki ya ai ku wa se la ka la ya ai tu wa se la ta la fi now he did mention angalela ela ke le fi lo sambuel lo afi lo tasi angala fi lo ko o usala wa umal mol mau sambuel pat manga ku ele imori mau le ku le la tete ya le ka ore ku kike ia por ka ku fo i por ka ku ai ia makale mo mbau fa ari le fi the whole morning he was stand up lo ku ai fa ari lo ngale fi e ka ke lo le ya di mongi ya he has to defend himself man ko ngi e ka ngala kwa pe somewhere le ka ke lo uma as expected e ka ngala ku ngai mo ko deny reject kala uma ya somewhere mo fa ma ko hi over ka usang ka ngala ku pe yang aki tinai uma ke uma kaleng fa sambuel the whole morning ai re fa yang al koros ya lua ko ari tau a toa yang kala ki ngalunga loko ya sem me uma ta umalea lo na tamali anga me fa penga ya mo maro wo korosi ke si silingira riche ai se ala wa ka ya sambuel le wa aru ka ya fa ila mo mau ke tinai ka fa me wa ka varia lo kanga kala le riche fa bo ika ngi ma umar ka ya o esa be bo esa ya po esa ya sambul ale mo ke va ya kungo ale fa ku wiche ola kangi le ambai e ke le kangi ya sambul o le ke kangi ya la aude le mari e choma ma fe pura mga kuale very simple pe ka ngoi picture like you sitting inside the courthouse le go baru ka ya o fa ele ka ua se ngo se la aude le mari e choma pura. He was on and on and on. Oh, defi fesa mul ko balero ka mari anga lo ainga o lo wa me uma. Yang uma lo le wo korosi fa ko rai markesi. Sole ai se ala wa ika ya sambuelu anga ke anga ke ro kang ya sambuelu e se ka ke kangi. But you never mention la audi ilo statement le fa yang nge yer ka ya ako ba ka ya. Ale ke ro kang ya sambuelu ka kangi fa ko lo maloya. Ele ai ma se va e ngola complain o abu ya sambuelu. I mean o not complain o lau statement po lau kangi o e kangi ya sambuelu o le ke kangi ya ka fa solo ia fa solo ka le ngo fe pule ya lo no sem mention no langa kusi langa complain of fight ele ma se ngo sem wala koi ala complain ala audi yes ya kumbawale o ke e malo wa Richard va kulo ma Richard melanga ngala ironga ikka malo yes kumbawale ke yang va kulo Richard ya onga wa fa por wa ngofun fa por kiki o le mea nga wa fa sanga wa complain ele fa sanga ya sem o fa sanga ya la audi ma fe pule ai la nga wa ngofun fa por kiki la complain but it makes sense. Io fece me che sa complain sa bo wa fa lo kangi o ngofun fa por kiki ia o ngala nga le fia lo ka malo la ki man ko ri mongi la ka sa o le fo ka ko ri mongi le ska ka e de ke le loko lo fa sa o la va ya o ri mongi le ska ka ula pali
o li mongi o ka ngaka fefe you know e ke lor ke me ka kala li mongi so se ka ngaka pe fa penga o ka ngaka fefe e le ko aloko e nga ke rea kingo li mongi le sa ka ula vale e lo fa sa ke lo fienga ka ula vale e ka ngaka fia ula vale e ka ngaka ke vai o rango ka ko masangi se e ka ka fulele ala mai nei o le leo o ka au e ka ngaka fia ula vale ai sa al me ka o ka ula vale ke no mo ka ula vale e se asa e fa lo ko fa fulanga e nga e se ya kariang alo tu lo wale ko fa penga o la vai la kamera yang upo e fai lungo inkangi e le o se ka ngaka e lo loko ko fa sa mo e mo ya fa penga yung skema ia e ke ro yang upo ga pauda ka ngaka nga pala vale tu lo ngala lo vale ko ngol pale mingi le upringo la fo ya maudulu e ke ro fo la ila kalango e se pise kalango ska ke fa ko kama ya mai lo kala sa wa de ngolo ka fa pe sa mai ngu e ka sia la ai mon mo ka ngaka pala ai e ka fo le pala ai e ke vai fola o lo ngo so le ko mo ngo e va ku pila a bo ke ya bo fo de ai se me ocupo o me la kupu ngi ko fo si ko because I can o lo buka ko ro mai at the whole time ku me de ka ko o upo ka ka lai nga fa ya bui de fo ko oi me mo ko la ai fe ka mo bui fe me sio ka la va fa penga ya fa solo ale fa sanga complain la au ya ku ma wala nga kala fa solo ko ka ko ke sa fa lo ye wichi fai lei wiche o le ke fai mai I ma le ngi me ke le o kusia ma se ingo o au kala ye fai mai o le nga lo sai o le ke sai ya sambuelu ta whole morning a o kala ye o la complain nga au mai e ke le complain ya sambuelu le ke complain ma kola sa o lo ya o le ke complain ya fe pule ai ma la u le ma le cho fai a ko lo ma wiche fa ko lo ma wiche ku lo kala pepelo ai fa ali mai ku lo mo fai o pepelo mo fai te ku lo pepelo la nga o be nga kusi e ke lo kusi ale ngo sambuelu la complain nga fai o man ko make sense o kala lo ma ko la lo ya ma ko fu la ku ngi fa fu e esa sa wa esa sa o de se be fu le fa ko pe e le ngi be fu le ngi fa lo fa pe ya o te pepelo fa pe ma ya ta sa e le ya la ku sa don't lie or you corrupt e le ngi upu ma ko la me nga ku pu version ke ngi inga wala ko ke si fo malo ia sa ye ke minga ka sanga ia le fiunga tsa fam sino pudele le fa ya ko le o ke si ngi o mo ka ko we un boy bakadi mai de o le fa mo ma fa ke le ia upu ia nga fa la fo le ke si fo ka ko la ngol tu ma la nganu fa la fo ke si last week a upu angi e tu sa o ko lunga corrupt fixer Oregon me fa pia e le karia ngo fiera ka mai le fela nga o ngi fa ko ki nga nga yo ke si ori mo ngor fai puri fa peari mo ngi ala ku o fa ko fai puri a pepelo la nga la sa ala pa e fika ku ye so le e kere ka ulo ave malo ye ke ro ai bo le kala ngo ai la complain nei fa pe mo kere fi la au di la o lang complain ya le written statement e nga la au di ma lang complain ale wa lu ka ya o mai funga e sa ya sambuelo al complain nei lumbo le roya o le nga fai lo markesi pai lo kesi o lo complain fa la lo mal pepelo pa ko lo viche le ku ulo kala pepelo ya va po fai o ka pepelo ku ul kala pepelo a fa ali e lo everybody ba mo ko ke le fa ali e lo ka malo bo mo ko vo de man ko ko nga fa pe ko mo ngam pe le ko e ke lo ko ngol pale mengi aku you can tell ka nga ka fo le wa ma sangi mar ka nga ka nga ku wa ngol ka malo lau lo ma ke si fa ile upula le white dress you guys know they ma yo ngang mo ko malo le ya ku lo nga Catherine fa lo ya ka sanga lo Catherine ya tala sa le fiunga ka mai ka I fam singo ka fa ku ia kalasa ye o le upu le lupu le fa kalasa Catherine fa ya kalasa e racist kene upu ya especially somebody o se MP o fa o se kangaka ya ko ka bale ya ko fo me fam si male marka ko pal mingi
o se kangaka I kokongo le Palimenga Samoa, and he used those kind of word. Mga kore corrupt, it is a racist. O upu sa you can tell somebody, you lie. Why you lie to me? O upu what pepelo. Upu ya upu le ke fa ngaro la upu le ka o ka kole o le kat. Ke fa ra upu le coconut o le white trash o a racist no le upu le. Ya nga ka filo kala sa from singo fa ia a racist, especially when it comes from some MP's mouth. Sa skanga ko se import Palimenga. Ya ka filo kala sa fa le ka filo kala sa le from singo fa singa malo no ngala kiki. Bo singa ya solo di foro la marka malo kangi no. Iyo. Nga le fa ko ese kangi o le shock, shame, o le alofa, what black out, because sometimes you can black out hule le wanga ika pa penga ko mo ngo ke ya wale lo e ko sala moi fois ya nga ka filo kalasa le fam sidonga va ko langa lo ia ole sa lo la fionga tama tai fam sino ia fam kala mai lo la fionga ya kalasa ya di mong ni bogi ya upungi o lo tu watu le tu te e la tau whinaunga, mai mana o mia lau tari sa o i fasiri, e au noa a so tama whai e puni ni whaamtaranga. Kana lea fionga kama kai whamsingo. Le fionga ia kalasa. Nga whai ari mongi. Wafoi lawa, o palasi, kusa pio solo rifo, la loa kuloa i sen whali tua, i masian whanau, fwene e wha mawhanga iei, i ka keiro o malangonga i me whapea. Ia, o le support, mai siong whali kua masiang manai o na alofu. Yeah, ngoforo lalo la kulo umbalo like we kind of like wakam down to maro. Yeah, failo from sino. O from sino. Ele ya ku wa le ku ke. Mo mau e tali e karisa o mong e karisa o ya no ma se tamo fai popuni ni fam talanga. Ma wo tala fe ngai foi. Ma wo le tala fe ngai foi ya la fonga. Ya la fonga na fai tono le. O le fam sino. Wa pe wa umama ingai pe waka umama ingai le mamalu o fam sinonga ia fa ko eselo ile fionga ka kai fam singo ia ma le ko keisi ia ma umai lo male fa umai langa fa aru langa mo umai lava ia mo uma nga olola ia mo sona tali ia le fa fu ai ngali ka tua o mo far kua li mongi song far kua ia masunga kari fo ia fa fisidia kulola ia fa mailale ka o le menga kudia ko e keisi o nga fa maila ko keri va ia sambuelu le olanga ako this is the first time they ever see sambuelu ile le olanga ako ia fisidia ko i lo keisi fisidia ko le kukangi ai fa felang ko lo sambuelu fa fenga ko lo fa fenga lo sambuelu o ko fa fo ma i me fa penga ia e nurse pe fa fenga i lo ngai of ko nginga vai ke ai lo sambuelu sa lo pai ngo me o le kenga ko lo e nurse i ko nginga fo ma ia sa lo ka fo mai ia ai nga lo sambuelu ko ia mawai e fo ma ia ia ora kara nga e fesida koi o Shrey malon to olua to salia tali fo ia mari mongi ia sem sa nga kulela ia e fesida koi lo pe fa fela nga ilo sambuelu wa la se ko fa le fa fenga ilo sambuelu fo ma ia ia meia le fa ko va ia sambuelu fa pe lo fo mai ko va ia sambuelu der anga ngi ko fa fela nga ilo sambuelu fa ko fo ma i mang le fa penga ia fa mai kala ia le ringa nga sambuelu kuko su e ngar kuko e fo ma ia no ko wa ai io le tala le o le asa o ngata o motato e maka o kier me ia fa ya ko fo le la o wa ko fa ngal ngal ka how I'm so looking forward ile case marasina to the for ngo walu fenga lo fa pi pole ase ni se sa wa le bo sen mer ka ya ke ale fo va le fa bo fo ya e fa ku ma tu lo fo ya ma sa ya ma ya la ro va ai la ye
o la walu lo la i pe kolu aso la ma ko fahinga lo malo ia i folfolanga i fainga pu ya le mere fa ko ngi nga pa le lo ia fsi dia ku au ke pepelo ya pa ro mar kamalo nga ka o fia so li fo la kang eu ga ko ai esse mo meu feelings me ala le ngo ka fa ya ko ai fa ya bo uma o manga ko ro ye mala le once they get ole points ai fia mo uma ia ole a haru fo ilalo le history le fia ia le bo le fo bo ia na so ye ya wa de uma ya ke salo maybe tomorrow se me fu le mangole reserve le kala fo le melenga launch not launch le nga faila le motion le nga faila fo le ia wai ka kango ku kumo ni mau le tu se le kura ka ko ye fu la kumo mau e makwale le ia mo mau la ye so o le ala ke msalo ke nge e yo la fo ari le moi but at the end of the day o le casing e kaunga fa se unga so e ka ua ke le mo ngisi me kupu mai yo la kala nga e ka ika nge ia e fi ale pisa mai ma pisa mai ya le kwa ko vai ko ngi so le malapanga le mea pa le lo ya so lo ri fo dal marka malo ya kangi alo aleta talo e ka kwalo fu ka fa pe mingi ere kangi o le afu ya wal mea le lo ko vai pepelo ka kusa la ka felish pe fa mai ele si super me na lo mata le ka ko e u ya langa vai ka solo ri fo la lo pe bo u mar fa moi e ka ko fa lo fu ka fa pe mai si ele ya yo le afu pe a mestu o ka me u masangi pepelo ki e pe va aya kwa le pepelo e vele le va ka stu la makanga o le mo fo la version ke ni fo me la ko ngal polo ke un video nga power me la ke a me sengu mela asa fa ngol polo ke ki de mo me o komik fa ku malo e ko nga pero ma sang ya le ko fa lo ngoi ko nga pepelo ale le fo ngom pepelo me so ka ko ku ile million le fa kala fo me ya fa nga lo pepe fo e mo le fa kala ale mo ka ko mo ka ya ku je lo nga ma ku pu o le pepe fo ka mo le fa kala le fa saunga ya so le suma san kilo ai fa fika ya ka ko wa mai fo ele ri ile ma fa ma le ai mamau se le kasia kilo e fengi mal maria wo ilon mais o ke msalo ka mai a pepelo ka mai po vie pe fola ka ri kongo ya si fa finge ile oscar yo fa ku le ku lo vela fi ke va ayo ese fa yaku no se kala about the hero vale fa ngo e fa ku se kala le hero me ya sa o le man ngo fa finge pe se me sa o le la wa fiona le hero sa o le ele ku la ilo le cha pipi kai mara ruta ele ku la ilo le cha pipi wa su le ku la o le la fa solo ka ko me fa ilo ka ko su ka va la ngo va be te mil poni ele ku ro le su ile o ke va ku bal merei ku la pa le vai sko inga fa le fa mer tai si nga le fa ele bal pa lo ka ngi ka ke ro ye ku so le this is the end of the HRPP this is the end la wa nga ka ko ngo e fo inga i su HRPP ele fie la ka la le ale engle bo uma le HRPP ke masalo pa mele la so mo lo pa lo ka fa lo ku lo bisa po la kala fa le wala ris ya papelo mastu ia fo ko ngile boya fu yo le fale le la etisi papelo i fo ko ngile ris nga boy suari mongere sa lo pa lo ka ya ka apelo ka apewo pole ko ise me ai ka ko lango pe ka ko ainga mo le manu yo sa mo e le ngol mangu yo fast e mo le mangu yo sa mo ka fa ro halo fo ya la ko wa rim ka nga ka me sia o tu po fo meta mari o la tinu ba wal me ro ka ko ro pongi e le ko ya ngala nga ko fe mai sikala o le wa ka ngi ko ka ika nge ye ke fia ai akalango mai e kasia par ke si le par le fa e ka malo
Pika uso se ma, pe se koko mawalunga foi dele. Ela vai a coava. Akero, ese foi lá o fia acabou ele para quando vamos cala meia. A fa ko me mama, me no sida. Ele se nga me. Nga a coava ka hofi, pa ko kesi. Pa ko racist, especially when o se ngaka he's a MP. Pa ro uping fa nga racist. Ya nga ka hofi mai ra kalasa. Ya, ngofo fo la ro ka maro. Ya. Yo aku isi an fa na yo na lo ma se un fa ku fo. Ya me fa ku me nga fa ya ku e de o ka vale ai la fa aku ma le ngari ngai fa se e aku oi. Ah, a bo fa ka ngaka la re ni fa e le ro mama. Ia maka vale aku ya ro ka mari anga ya mai se o le a fi ina ya lo fa na. Ia o ku wala lo fo de mo ka ko le po. Ngai yo ka ko sui ka wala nga wo ke ro. Ya o le fo mbo mai ngai kala sa mo mana biar ka ko ku wala lo. Pea waku se si sui mal fast. Tu lo tau tala mal fa alo. Pea laku se si mai se lima se fu senge si fa ko sira ko suka. Pea laku mai se suoro fale o tau lava sui tau vale ai ngol fast o ke kala ngoa ku mal fa alo male lofa. Pea laku alo kwa o fa mai se amai ala suo ngare se ya ko kon ma ko fa. Aua ngi ko fa se fa ko singa kan ngi. Pea laku se si se suka po se lima kala, po se lima susenge, aua nge koe avea o awala ya, le ala fa o ngā isiku, e koe kaunta mai ka ko pe manguia ka ko kau mawhainga wa e malo. E fafau fo, e koe fafau fo nisi mea, e koe a whainga ka ko fo langa o lewa ka ko a, o lewa ka ko e vai va, i o se tu alalo le pole alo walofa se I umal paroka. Umal paroka. O lo wa vangoa ngai ke fiore ku malo pe fiang ore ku malo ave ei pe ka lima milionga o lau lo wo a le kai mingei ya awangi mai mo pe ala kwa se fa me se pa se se fa nga da onga a le se mea le bo ka ko vai ke se mo fo ya ma ka sanga e o al me fo de bo ka ka sa mo e fa pe e ese nga va ku kupe e va ku ko ka ka la yo pe fia mari fo de la ngol kai minge ya e va ku ye le lima kala la ko fo de su ka wa se la kala e me fa nga o pepelo nga ro le ka nga ka va ku se la kala ai mo ri o nga va ku le lima kala fa pe avri le lancho lang fa nga da unga kai minge pe sa wo ko fa mai sa me ala su nga le a fo ko fa ki ye la ka vale a fa pe o le ka le sa ngi pa lo ka ai se ka vale a wo ko fa ki ya fa ye o le pasio ya pia a wangi e vese ku pe ya va ku le lima sfu le ko ko ai ti o mea umanga e koi foi uma makako masangi wingo kako kamaka ia o ngai mea re e po wa kako sa varinga ngi ki o kako ngau ngi meke kere ia o ngai me ikia ia mai ma wai mea sidi kako kau kinga le nga kako mori ma winga le kako mori ma winga fo paro ka kalwa ia lava me fa pea bo o ai se rima su sengo se falawa ia e koe a fa inga kako kako fa moi ia ke ro o ma kako e vanga ngi po so le vale fia dia ka fa ko se fa fa te le lava ia ipa ia so tata tunu u fa vango me lo kai ia ka ko fa mo voi ka ko kilangi asko ngai o sini o ko po si va asko ngai ka so ka ia le ia so ya su ape ka lenga su ape o sini mal ko finga di ma snowy storm ma fa lo kusi ai fo te wangalo ba kungo ia me le pone fa so ka ia ke o ma e lia yo nga te o ia ma me ponge fa so ka ile malu Fatima merko komiki ya mare ma o Western Australia le fa ko papakiu ma si mal vaso nga kure ma ka ku urunga le usu ka va le fanga para se lasio ma ko ka ko si valas ko ngai ma ko ki avea lo ka ko sui ki avea ka ko sa la valu ma sale longa lo ka ko sui lo ko fanga lo ka ko sui ka ko kuras ko ngai sa uri ma ka la so so fo ipo ngai ka ko sui o le tau va ia war fa nga paloka ia le fa ka wanga winga ale fu sembia ia le fa nga fio ku makala ku au ia le fa pe fu le so ka ku e o so ale la le fa pe o vai so uma fu ia ma wai ma wai ku pe ka ko nginga e red a fa pe le so ofu a fio ku la fa ka ko miki a fu lima so tala ke le mo ma size a fa pe le so se le ngi le ka ni ia vai so ofu mumu la ku male ka manga boxe post la foi puli fa si sa mo
ai lima tala ke fiok mo oi ia ave foi komi ke fio swangi wa ke ka kome o foi fale e hui lava nga ufa fu mai le au nanga foi stamari ile Manhattan ma so pare kua ia ai rin fainga ka fa pe bai o la pisi o le power me mo fa pe o fa idi ia tulanga na ai manguia malo longa nge fiafi fa ka kele mai mo mai ia so foi vai malu puenga fa pe foi wa kaula ulu sa talanga ia po se foi ngi fa ka va ia la foi ule ai nga manguia malo longa nei po alo fa kele ku lava mo o tau ta mama tira ma tua sunga i whaafenga inga ia mai se ia le au fuere loa ma le au tūla toa so tātou atinu ia ma ta mama tina ta la voe i fata ma ia a ka ko whera i ka ale lofa malanga le tua manuia ma lolongo nei po ka ki te ano good night